Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki 25 z'ukwa karindwi. Justin Ngiyumva yarahijwe kuba minisitiri w'intebe mushya w'u Rwanda asimbuye Edouard Ngirente waruri kuri uyu mwanya kuva muri 2017. Igitega mu Burundi haravugwa ikibazo gikomeye cy'ibura ry'amazi meza ku buryo gise n'icyabaye karande, abanyagihugu baratakamba. Ikibazo cy'amazi kiratubujije amahoro, jewe nkaho mbaye turamaze nk'ikiringo cy'amezi 2 atamazi tuharonka. Uje muwewe umwonganaho kuvoma uraza nka saa moya z'igitondo ugasanga uri kutaha saa 7 z'umurango. Aho mu Burundi kandi urwego rushinzwe gutegura amatora Seni rwatangaje ko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryatsinze amatora y'abasenateri hafi 100%. Hari n'abazamuganga n'imikino muri aya makuru ayobowe na Nini Iradukunda. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri biganiro ni nyuma yuko Jacques Niyitegeka bageza abandi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Kubera igitutu gikomeye cy'amahanga, kubera gahunda zayo zirimo gutuma abantu bicwa n'inzara, Israel yatangaje ko igiye kwemerera ibindi bihugu gukoresha indege mu kugeza imfashanyo muri Gaza zirekurira mu kirere mu minsi iri imbere. Imiryango y'abagira neza yakunze kuvuga ko imfashanyo ishobora gutanga muri ubwo buryo idahagije. Hivuga kandi ko kurekurira imfashanyo mu kirere hakoreshejwe indege bishobora gukomeretsa abantu bari ku butaka. Mu gihe imfashanyo yatangwaga mu buryo nk'ubu umwaka ushize, hari abanyepalestina bapfuye kubera ibisanduku byari birimo imfashanyo byabaguyeho. Hari n'abapfuye barohamye barimo bagerageza gufata imfashanyo yaguye mu nyanja. Thailand yatangaje amategeko yo mu bihe by'intambara mu turere 8 two mu burasirazuba duhana imbibi na Cambodia. Abashinzwe umutekano bavuze ko gukoresha ingufu za gisirikare bishoboka cyane kugira ngo abaturage ba Thailand bakingirwe iterabwoba rivuye hanze n'ubusugire bw'igihugu burindwe. Abaturage b'abasivile barenga 120 barahunze kuva ibikorwa byo kozanyaho mu rwego rwa gisirikare byongeye kubura kuwa kane. Igisirikare cya Thailand kivuga ko abasivile batari munsi ya 16 bishwe, bikaba kibifata nk'icyaha gikomeye cy'intambara. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi biravuga ko kaza guterana mu masaha ari imbere kuri icyo kibazo kabisabwe na Cambodia. Ikigo gikomeye cyo mu Budage gikora imodoka Volkswagen cyatangaje ko amahoro ari hejuru yashyizweho n'ubutegetsi bwa Trump muri Amerika yatumye gihomba amafaranga angana na 1/2 cya miliyari y'amafaranga y'amayero mu mezi 6 ya mbere y'uyu mwaka. Ni inkuru ya Theo Leggett mugezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Ingaruka z'imisoro y'Amerika zije mu gihe ikigo cya Volkswagen cyari kitorohewe n'impinduka zikomeye mu rwego rw'inganda zikora imodoka, nko kuba uru rwego ruri kwerekeza ku modoka zikoresha ingufu z'amashanyarazi ndetse n'ihangana rikomeye n'inganda z'Ubushinwa nazo zikora imodoka. Umusoro wa 25% ku modoka ndetse n'ibyuma byazo washyizweho mu kwezi kwa 4 no kwa 5. Iki kigo kikavuga ko ibi byagize uruhare mu kugabanuka kw'inyungu zacyo mu mezi 6 ya mbere y'uyu mwaka ku rugero rwa 1/3 zikagera kuri miliyari 7.8 z'amadolari. Umuyobozi wacyo Oliver Bloom yavuze ko ikigo kitakwemeza niba iki kibazo ari kigihe gito, bikaba bizaba ngombwa ko cyihutisha imbaraga mu mugambi wo kugabanya amafaranga gisohora. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Kenya iravuga ko impirimbanyi itavuga rumwe n'ubutegetsi Mwabiri Mwagodi yaburiwe irengero muri Tanzania.
yabonetse bwa nyuma ari i Dar es Salaam kuri hoteli iri ku Musenyi aho akora. Bwana Mwagodi amaze igihe ayoboye ibikorwa by'ubukangurambaga byamagana amasengesho aha imfashanyo Perezida William Ruto n'ibikorwa akorera kuri internet. Umuryango we nawo bakorana muri Kenya baravuga ko ibura rye ribateye impungenge zikomeye. Mu kwezi kwa gatanu amahanga yarahagurutse igihe indi mpirimbanyi yo muri Kenya n'umunyamakuru ukomeye wo muri Uganda bari bagiye gukurikirana urubanza muri Tanzania bashimuswe maze bagakorerwa iyicarubozo n'abagabo batamenyekanye mbere yo kubajugunya iruhande rw'umuhanda. Igipolisi muri Hong Kong cyashyizeho ibindi bihembo bishya ku muntu wese uzatuma kibasha guta muri yombi impirimbanyi ziharanira demokarasi 19 gishinja ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi. Zirashinjwa kuba zarateguye icyo zise inteko nshinga amategeko ya Hong Kong muri gahunda yo gushaka guhirika guverinoma z'Ubushinwa na Hong Kong. Bamwe muri abo bantu basanzwe barashyiriweho igihembo kingana n'amadolari 127 ku muntu wese watanga amakuru yatuma bafatwa, naho umwe ku bandi basigaye bashyiriweho 25,000 by'amadolari. Ni inkuru ya Martin Yip mugezweho na Prime Ndikumagenge. Bane muri abo bagirizwa Elmer Yuen, Victor Ho, Tony Choi na Johnny Falk bari baregeze kuronderwa bagirizwa kurenga ku itegeko ry'umutekano w'igihugu ryashinzwe n'ubutegetsi bw'Ubushinwa. Kuva ico gihe baciye bashinga inama nshinga amateka yo mu buhungiro ikorera i Vancouver muri Canada. Bakoresheje amatora hatorwa abantu 15 b'abanye Hong Kong biriya nino kw'isi kugira baje muri urwo rwego rutazwi n'amategeko. Abarugize haheze indwi barahiriye ayo mabanga. 10 muri bo ubu baramaze gushirwa ku rutonde rw'abatangiwe impembo yo gufatwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riravuga ko impunzi zirenga 300 z'abanyasudani zatahutse mu mwaka ushize mu turere two hagati mu gihugu, aho ingabo za leta ya Sudani zirukanye inyeshyamba zo mu mutwe wa RSF. Abasivile bahungiye mu Misiri na Sudani y'Amajyepfo mu myaka 2 ishize ubwo intambara yari imaze gukomera. Isinda ry'abakozi b'umuryango w'abibumbye bakubutse i Khartoum baravuga ko babonye kuhangiritse byinshi na kandi serivisi zikaba zitagitangwa. Imbere muri Sudani hakomeje kuboneka abantu bavanywe mu byabo n'intambara barirwa muri za miliyoni, kandi ababarirwa mu magana bakomeje guhunga intambara mu karere ka Darfur y'uburengerazuba. President urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Rwanda. Justin Nsengiyumva yarahijwe kuba minisitiri w'intebe mushya asimbuye Edouard Ngirente wari uri kuri uyu mwanya kuva muri 2017, wanashimwe na Perezida Paul Kagame ku ruhare yagize mu mpinduka z'ubukungu bw'igihugu. Paul Kagame nta mpamvu yatanze y'impinduka muri guverinoma, ndetse benshi bari muri yo bagarutse mu nshya. Minisitiri w'intebe mushya yari asanzwe ari guverineri wungirije wa banki nkuru y'igihugu, yigeze guhamwa n'ibyaha bya ruswa ariko agirirwa imbabazi na Perezida Kagame. Ibindi kuri iyi nkuru na Jean Claude Mwambutse Kigali. Guverinoma nshya yatangajwe igizwe n'abaminisitiri 21 ndetse n'abanyamabanga ba leta 10. Yagaragayemo amasura 4 mashya, abaminisitiri 2 n'abanyamabanga ba leta 2. Dominique Habimana utarumenyerewe cyane muri politike y'u Rwanda n'umwe mu batunguranye, yashinzwe minisiteri ikomeye y'ubutegetsi bw'igihugu asimbuye Patrice Mugenzi utaruyimazemo igihe, dore ko yaramaze amezi 8 gusa ahawe inshingano. Bernadette Arakwiye nawe ni mushya kandi yaramenyerewe cyane muri politiki, yashinzwe minisiteri y'ibidukikije asimbuye Madame Valentine Uwamariya. Jean de Dieu Uwihanganye wari uhagarariye u Rwanda muri Singapore nawe yinjijwe muri guverinoma nk'umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo muri minisiteri ifite izi nshingano. Teresphore Ndabamenye yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi, yari asanzwe ari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi. Ubwo yaramaze kwakira indahiro, umukuru w'igihugu yavuze ko igihugu kimaze gutera intambwe ikomeye mu iterambere. Yavuze ko hari abategetsi benshi babigizemo uruhare, ndetse avuga by'umwihariko ko Edouard Ngirente yakoze neza cyane mu myaka 8 yaramaze ayoboye guverinoma. Kagame yavuze ko iyi guverinoma irimo abakiri bato benshi
bari mu myaka ya za 30 na 40. Nubwo avuga ko hakozwe byinshi, yasabye aba bakiri bato kutanyurwa gusa n'ibihari, ahubwo bagahorana inzozi zo kurushaho. Wibaze tuza kuba ari twese dukora ibyo bikorwa byiza kandi tubikora neza ku buryo dukora dutera imbere muri byo aho tuba tugeze. Tuba turenze n'aha ngaha turi, ariko nanone niba harimo abumva ko aho tugeze niho hacu, niho hadukwiriye, niho twagarukira, ubwo nyine ikibazo kiracyahari. Dr Justin Nsengiyumva ugomba kuyobora iyi guverinoma ndetse nawe akaba yarahiye uyu munsi, yavuze ko azi neza uburemere bw'inshingano zimutegereje. Yimuguke mu bukungu y'imyaka 54, abaye minisitiri w'intebe wa 7 ubayeho muri imyaka 31 ishize ishyaka FPR riri ku butegetsi. Agiye kuri uyu mwanya yari asanzwe ari vice guverineri wa banki nkuru y'igihugu. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Twambukire mu Burundi. Imibare y'agateganyo yerekana ko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryegukanye intsinzi mu matora y'agateganyo mu matora y'abakenguza amateka yakozwe muri iki cyumweru. Bikaba byamenyeshejwe n'urwego rushinzwe gutegura amatora Seni kuri uyu wa gatanu. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umuvugizi wa Seni Prosper Ntahorwamiye yatangaje ko CNDD-FDD yabonye amajwi 99.81% kw'ijana, bityo yegukana intebe zose z'abasenateri 10. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi banenze aya matora cyane, bavuga ko atari mu bwisanzure. Inkuru irambuye tuyoboza umunyamakuru Jaridas Yundi Mpundu. Au niveau national, le total de votants c'est 1053. Pour la liste Hutu, le CNDD-FDD a eu 1050 voix. Aha n'igihe Prosper Ntahorwamiye arongoye umugwi ujere gutegura amatora Seni yari karatangaza ibiharuro by'imfatakibanza bijanye n'amatora y'abakenguza amateka yabaye kuri uwa gatatu. Une voix pour le Sénat. La liste Hutu c'est une voix, la liste Tutsi c'est une voix. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD waronse 99.81% kw'ijana, mu gihe iyindi migambwe 3 yahiganywe ariyo Iprona, CNL na APDR ifise ubusa canke ubusa n'uduce. Mu nama nkenguzamateka rero CNDD-FDD ntawe uzoyikoreramwo, yegukanye intebe zose uko ari 10. Ariko umugwi Seni waciye wongerako abatwa 3, ico bitwa cooptation, nk'uko bitegekanijwe mu ibwirizwa nshingiro no mu ngingo y'142 agace ka 2 mu itegeko rigenga amatora. Abakenguzamateka bose hamwe baciye baba 13. Mu batwa bongewemwo harimo Email de Sabushimike yarasanzwe ari umushikiranganje w'agateka kazina muntu no gushigikirana, yamuka mu ntara ya Gitega. Inyuma yo gutangaza ibiharuro by'imfatakibanza, umugwi Seni waciye ushikiriza icegeranyo sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kugira nayo ije gusuzuma ko amategeko yakurikijwe, gutyo ibone kwemeza burundu ibyavuye mu matora. Mu matora y'abashinga amateka yabaye mu mezi 2 aheze, naho nyene umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD watwaye intebe zose. Bamwe mu banenga ubutegetsi bukomoka kuri uwo mugambwe bavuga ko bafise amakenga ko Burundi buriko burasubira mu ntwaro y'umugambwe umwe, bagatinya ko ibi bishobora gutoneka ibikomere vyo muri kahise. Gildas Yundi Mpundu, i Bujumbura. BBC Gahuza Miryango urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Saa moya zirabura iminota 18 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka mu Burundi tujye kureba itorwa rya Nyampinga. Ni Prudence Nyumva. Reka duhere Igitega ariko by'umwihariko mu murwa mukuru wa politiki u Burundi. Muri uyu murwa mukuru abanyagihugu batuye muri bimwe mu bice by'uyu mujyi barinubira ibura ry'amazi meza rikabije. Icyo kibazo kivugwa cyane cyane muri quartier zirimo nka Karera ya mbere, Rango, Shatanya ndetse n'ahandi. Abaturage bavuga ko bashobora kumara amezi 2 nta n'igitonyanga babonye mu marobine. Ni ingorane ikomeye ku buryo no kubona aguzwe bigoye. Ijerekani ngo ishobora kugera ku mafaranga 800 n'igihumbi y'u Burundi. Byongera ku zindi mpungenge ziri mu banyagihugu zikomeye zishingiye ku ndwara zishobora guterwa n'isuku nke. Ikigo gishinzwe amazi mu Burundi Regideso kivuga ko kiri kwiga uburyo cyakemura izi ngorane. Inkuru ya Amis Karihungu, Igitega. Nkuko bishikirizwa n'umupfasoni Francine Kezimana asanzwe aba muri quartier Karera ya mbere mu gisagara ca Gitega, ngo barashobora kumara ikiringo kirenga ukwezi kose atanima ry'amazi babonye mu mabombo, ngo aho bifise inkurikizi kuvyerekeye isuku.
ikibazo c'amazi kiratubujije amahoro jewe nk'aho mbaye turamaze nk'ikiringo c'amezi 2 atamazi tuharonka uje muwe w'umwonganaho kuvoma uraza nka saa moya z'igitondo ugasanga uriko utaha saa 7 z'umurango naho nyene ugasanga ni induru ni miryano mu gito ugasanga ni hatari nibarabe abadukurira ababijeje ku rwego rwo hejuru batuvugire n'ukuri abidoga sabo muri quartier Karera ya mbere gusa aba ni bamwe mu bakozi bo mu nzu bo muri quartier Shatanya mu gisagara ca Gitega twasanze mu mwonga uri hafi y'ihoteli Akorade barindiriye kuvoma amazi ya Rusengo mu gito. Nta kintu dukora kubera amazi yabuze usanga ari byinshi duheba gukora ukomeza ugasanga twambara impuzu zitameshe kubera intuze y'amazi yabuze ugasanga amazi twarose nayo gutekesha byonyene ayandi ntayo twarose n'ukwezi kurahera tutayarose nkurikize nuko nyene usanga nyene isuku itagenda neza mu mpangu z'abantu kubera aya mazi nyene abura nk'amazi bakoresha ku matoilette amatoilette urasanga yononekaye gose ni cyane cyane nizo ngorane ziriho no kumesa kugira isuku nyene dusaba ko boturosa amazi nk'imisi yose naho biruko bamwe baraheza bakabikamisha mu kuvuma amazi ku makinga bagaca bayadandaza aho ibido y'amaritiro 200 y'amazi meza igurishwa hagati y'amajana 8 n'igihumbi bavuga ko bisahiriza imiryango yabo bahaja akazi nkora kwi nahaka amazi gusa kubera amazi ya Kenya mu gisagara kwi basa gusa ibido ndayivomera igihumbi ijanga nyene ku masanga ikirenzeho kimba nishakira nyene kuntu nironkera ubuzima bw'iwaje nyene nze ndaraniririye nta kindi biva kugira kubera amazi bona ya Kenya ngaha mu gisagara kugira nanje je ndondera kugira ngene nogaburira mu muryango wanje shira abantu bo mu mihana yo mu nzu mu mpango birantunga bukebuke kubera nyene ari ibintu nyene by'ubu nyene naho atashatse kuvugira ku juma vyacu urongo ishira hamwe regidezo mu karere ko hagati Avite Nibaruta amenyesha ko ubukene bw'amazi meza ahanini butegwa nuko isagara ca Gitega cagumye caguka hanyuma inyubakwa z'amazi nazo nizongerezwe avuga kandi ko mu gihe cici urugero rw'amazi ruheza rukagabanuka ku rugero runini kubera ubukene bw'amazi mu mbizi n'amasoko naho biruko Avite Nibaruta amenyesha ko hariho utwigoro turiko turakogwa mu ntumbero yo gutorera inyishu ico kibazo ahatanga karorero ku mugende w'amazi meza urubakwa uzokura amazi kuri Gihinga uyazana mu gisagara ca Gitega ariko inyishu y'ukibazo burundu c'ubukene bw'amazi meza mu gisagara ca Gitega Avite Nibaruta avuga ko bazokura amazi mu ruzi Ruvubu bagaca bayazana mu gisagara ca Gitega ngo aho baza barataguye gukora ivyigwa umugambi uzofatwa mu mugongo ni banki y'isi yose ku mugwa mukuru wa politike Gitega Amisi Karihungu. Urakoze Amisi Karihungu tuvi Gitega dusubira Bujumbura aho nari maze kubagira mu kanya ko harimo kuba itora ryo guhitamo umukobwa mwiza cyangwa se nyampinga mu Kinyarwanda ariko mu Burundi bakaba batora ufite ubwiza mu buranga ndetse n'ubwenge. Abigeme 15 rero baturuka mu burere butandukanye bw'igihugu nibo bajya guhiganwa bakaba bari gutoranwa kubahiga rero tukaba turi kumwe ku murongo wa telefone na Gildas Ihundimpundu uri muri ibyo birori. Gildas, ibyo birori byo gutora nyampinga bigeze hehe wamaze kumubona? Ntituramubona ariko muri uwo mwanya imyiteguro nka yose isa niyamaze gutungana byatunganye abatumire batandukanye harimo n'abategetsi bariko barashika bafata ibibanza ndabona imigwi y'abatamba ndabona hirya imigwi y'abatimbo ndabona n'imigwi y'abavuza umuziki w'ikibiriraho bagabirije mbere hari n'abasirikare benshi cyane umutekano wakajijwe biraboneka ko kumbure mu mwanya hashobora gushika umutegetsi akomeye. Umutegetsi ntabwo aramenyekana none ubwo uzatorwa cyangwa se uza gutorwa ahembwa iki uretse kumutora bakavuga ko afite ubwiza burusha abandi? Muri kino gihe cya nyuma ndakubwire perezida yuko abigeme bahiganwa ari 15 baturuka mu mihingo itandukanye y'igihugu bitekanijwe ko uja kuba uwa mbere akagira n'umugambi mwiza gusumba iyindi aja kuronswa imiliyoni 25 z'amafaranga y'amarundi ahabwe n'imodoka ikoreshwa umuyaga nkuba yongere arihirwe amashuri ya kaminuza
mbere ahabwe n'utundi turusho. Mu ntango bagitangura guhiganwa hari hiyandikishije abakobwa 105, ariko hagiye haba amajonjora, bashitse mu gice ca kane gishiri ca nyuma bari 60, mu ca kabiri gishiri ca nyuma bari 30, ubu rero bakaba ari 15. Ikindi nakubwira nuko iri higanwa ritari ryabaye mu mwaka uheze. Nagerageje kubaza igituma ritabaye mu mwaka uheze, ariko sinarose inyinshi tomoye. Ikiboneka nuko abahora baritegura bo bakuyemo akarenge, ubu hari bashasha. Jedasi Hundi Mpundu urakoze cyane, ubwo urakomeza kudukurikirana uko bigenda, mukaba muzabyumva rero uzaba yatowe. Mbere gukomeza amakuru mbanze nkurarikire ikiganiro cy'imvo n'imvano ejo kizibanda ku kibazo cyabimukira bimbere mu gihugu bava mu gace bajya mu kandi, ariko kandi tuzagaruka no ku banyamahanga baza mu Rwanda mu rwego rwo gushaka imibereho. Reka noneho tujye muri siporo mpijambo Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza abakunzi ba BBC. Muri Afrika ikivugwa cyane n'umukino wa nyuma final w'igikombe cy'Afrika cy'abagore, umukino uzabera muri Maroc ku munsi w'ejo. Ikipe y'igihugu ya Maroc imanuka mu kibuga gukina na Nigeria. Nigeria niyo ifite ibikombe byinshi muri Afrika kuko ifite ibikombe 9, ikaba ishaka igikombe cya 10. Ni mu gihe ikipe ya Maroc yo ishaka gutwara igikombe cya mbere. Igikombe cy'ubushize cyatwawe na Afrika y'Epfo Banyana. Iyo kipe yasezerewe muri kimwe cya kabiri itsinzwe na Nigeria. Banyana iraza gukina umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu uyu munsi, irahura na Ghana yo yasezerewe na Maroc muri kimwe cya kabiri. Indi final, umukino wa nyuma mu gikombe cy'abagore uvugwa ni ku mugabane w'Uburayi. Uyu mukino uzahuza ku cyumweru Ubwongereza na Espagne. Ubwongereza nibwo bufite igikombe cy'Uburayi giheruka cya 2022 bwatwaye butsinze Ubudagi ibitego 2-1 ku kibuga cya Wembley, naho Espagne niyo ifite igikombe cy'isi yatwaye muri 2023. Rutahizamu wa Newcastle Alexander Isak watangaje ko yumva yajya gushakira ahandi mu gihe Liverpool iri mu makipe amurekereje. Kwa gatandatu umutoza wa Newcastle Eddie Howe yari yatangaje ko Isak azaba ari mu bakinnyi b'iyo kipe bari mu mwiherero kwitegura itangira rya shampiyona muri Singapore na Korea y'Epfo, ariko siko bimeze kuko mu bakinnyi 30 ba Newcastle bari muri iyo myitozo Isak atarimo. Liverpool yakomeje kwerekana ko ishaka uyu rutahizamu, ariko ibonye ibye na Newcastle bitoroshye igura Hugo Ekitike muri Frankfurt kuri miliyoni 69 z'amapaundi n'inyongera ya miliyoni 10. Ariko Liverpool inyota yo kugura abakinnyi iracyari yose ku buryo kwibikaho uyu rutahizamu Isak Alexander w'imyaka 25 bitahigwa nabi. Biravugwa ko kumugura bishobora guca gahigo k'umukinnyi uzagurwa menshi mu Bwongereza kuko agifite amasezerano na Newcastle azageza muri 2028. Nyire mu Bwongereza Arsenal yo yamaze gusinyisha myugariro wa FC Valence yo muri Espagne Christian Mosquera wasinye amasezerano y'imyaka 5 yambara ijezi ya Arsenal kuri miliyoni zisaga 13 z'amapaundi. Ayo niyo y'ingenzi mu mikino nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves, tugume Kigali noneho Yves Kabatesa kuruhure muri baza muganga. Mwiriweho neza. Uyu mugoroba turasubiza uwitwa Imanirakiza yatwandikiye yifuza kumenya ibijyanye n'uwo burwayi. None turi kumwe na muganga Cyrille Semana. Uburwayi bita hemorrhoide ni uburwayi twagiranya nk'utubyimba dufata turadutsi tuba hari hasi aho nakwita mu bwitumiro cyangwa se muri uriya mwenge umwanda mukuru ucamo muri uriya mwenge hasa naho hagana hanze. Utwo dutsi rero iyo tubyimbye bibyara uburwayi bita hemorrhoide bufite n'ibimenyetso turaza kuvuga. Utwo dutsi rero tubyimba kubera iki? Impamvu zibitera nizihe? Mu mpamvu ya mbere itera utwo dutsi kubyimba ni ikintu gituma ingufu zo mu nda zisunika hari hasi ziyongera, cyane cyane nk'umuntu arimo yituma
zishobora gutuma twa dutsi dusa naho tubura ubwisanzure amaraso ntatemberemo neza noneho bikagaragazwa nuko twa dutsi tubyimba. Impamvu zikunda kubitera cyane cyane biriya byo kwituma impatwe constipation, iyo ajya ku musarane iyo yituma asa naho ahatiriza yongera ingufu zo mu nda asunika bituma noneho handi hasi habyimba ya mitsi ibyimba. Izindi mpamvu dushobora kuvuga ni ababyeyi batwite kwa kundi buri umwana uri mu nda naho asa naho asunika izo ngufu ziri mu nda zikaba zatuma hari hasi naho twadutse tubyimba. Ikindi na ni nk'umugihe umubyeyi abyara nabwo hari igihe asunika nabyo ushobora gutora hemorrhoide. Hari n'abandi bakunda kugira hemorrhoide iyo bafite za diare, ya diare ihora gucibwamo iyo utagucibwamo nabyo bishobora gutera hemorrhoide. Ni uburwayi se bushobora kugera kure umuntu akagira ibibazo? Turi hemorrhoide zibamo ibice bibiri. Hari hemorrhoide z'inyuma aho umwana usohokera hari inyuma hagaragara inyuma hariya iyo harebye ni n'amaso ubona habyimbye. Hari na hemorrhoide zitagaragara zisa naho ziri imbere gato hejuru zifite ibimenyetso bitandukanye. Wenda dutangiye kuri hemorrhoide interne z'imbere aho hatagaragara naho habamo imitsi mbese iri inyuma ariko naho nakwita ku rukuta rw'imbere utwo dutsi twayo iyo twabyimbye niba bigaragara neza ariko ikimenyetso cyazo nuko muganga yakozemo n'urutoki yumva ahantu habyimbye kuko habyimba udutsi. Ikindi kizigaragaza nuko zikunda kuva amaraso kurusha hemorrhoide z'inyuma kubera ko hari ahantu horoheye. Ikindi kigaragaza hemorrhoide z'imbere zo ntiziryana bitandukanyije n'iz'inyuma. Ikindi kizigaragaza nuko iyo yabaye nini cyane hari igihe isa n'impanuka noneho ikazasa naho igaragara inyuma hanze babyita prolapsus hemorrhoidaire. Ni nk'uko cya kibyimba cyabyimbye gisa naho gisohoka nacyo cyaba ari ikimenyetso ariko mu gihe hemorrhoide isa naho mbese yarenze urugero. Tugarutse kuzinyuma rero inyuma zo biba bigaragara n'ijisho ko habyimbye. Ikindi nazo rimwe na rimwe zikunda kuva amaraso kubera ko turadutsi tuba tworoheye hari igihe dusa n'uduturika noneho akava uturaso. Iyo yakabije cyane ashobora gutuma umuntu muri rusange umubura amaraso ibyo bita anemi. Ikindi zo ziraryana cyangwa se umurwayi akumva aryaryatwa cyangwa se hari hasi kutwo dutsi hasa n'ahabyimbye. Ikindi wenda kubera uriya mwenge usa naho ufunze hariya mu myanda isohokera hari igihe ya mitsi isa naho ifatwamo noneho amaraso atatemberagamo agasa naho akora nk'ikibumbe cy'amaraso. Amaraso y'umukara abyimbye mu gihe bikazabyara icyo bita thrombus cyangwa se ubwo burwayi bakabyita thrombose ayongera ububabare cyane. Ikindi twavuga kuri hemorrhoide y'inyuma akenshi hashobora kuzamo na inflammation cyangwa se infection agasa naho na za microbe ziyakoloniza zikahaza. Icyo gihe rero umurwayi wa hemorrhoide cyangwa se ubu burwayi bwo kubyimba hariya mu myanya inyuramo umwanda mukuru buvurwa bute? Kuvura harimo uburyo bwinshi bwo kuvura. Icyambere twavuze ko mu kintu gitera hemorrhoide harimo kwituma impatwe bitewe n'uburyo mibereho yawe uko babaho. Buriya abantu bakunda kurya ibintu bikomeye cyangwa se bakunda kwicara igihe kirekire hemorrhoide bakunda kuzirwara. No guhindura imibereho y'imirire ibiryo cyane cyane wenda birimo nk'imboga n'imbuto bituma umwanda woroha noneho hemorrhoide zikazagenda. N'ubuzima ugakora amasiporo niba ukunda kwicara igihe kirekire ugasa n'ubihindura. Icyo ni kimwe. Ikindi iyo bikabije hari igihe rimwe na rimwe wenda bitakira vuba hari imiti bajya batanga y'ibinini ituma ya mitsi yabyimbye isa naho igabanuka mu byimbe bwayo. Abaganga batanga nka pomade hari n'ibyo bita suppositoire utunini bacengezamo imbere muri wa mwenge. Ibi byose ni bituma za hemorrhoide isa naho zigabanuka mu byimba. Ariko nk'uko twabivuze kuri hemorrhoide z'inyuma hanze iyo hajemo amaraso yibumbiyemo muganga ashobora kubaga ya maraso ahasatura hanyuma agakoramo bya bimbe byibumbima agasigara avura igisebe umurwayi agakira. Hari n'ubundi buryo bugezweho bwatembera nk'uburyo bahambira ya mitsi yabyimbye cyane cyane ukuntu ukoresha kuri hemorrhoide z'imbere none handi bahambiye asa naho huma agasa naho havaho abyita ligature elastique. Ubundi buryo wenda twavuga iyo habonetsemo nka za infection ushobora gutanga za antibiotique cyangwa se iyo hari uburwayi ububabare bukabije ushobora gutanga imiti igabanya ububabare byose muganga akagerageza ku buryo bifasha umurwayi. Arakoze muganga Cyrille Semana ku bisobanuro yaduhaga ku burwayi bwa hemorrhoide. Turashimira kandi na Imanirakiza watwandikiye. Twibutse ko abifuza kubaza mwatwandikira ugasanduka amabaruwa 2790 i Kigali cyangwa kuri email ya bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza.
uramukeneza nawe Yvette Kabatesi ndetse na muganga Cyril Semana mwaganiraga ni namwe mutugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu kuri uyu wa gatanu binasoje icyumweru ariko amakuru akomeje kuri BBC Gahuza .com yarayobowe na Nina Dukunda twafashijwe na Philip Bull kugira ngo amajwi kugeraho ameze neza agende Prudence Ngiyumva wibuke ko ejo ari imvune imvano ku cyumweru ni ibice bibiri by'urunana byahise muri iki cyumweru wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango uraraharya ni Prudence Ngiyumva. Thank you.